Upait Richson Shelau Banakasnong Tasor Mopenar Ribhoy District. Ubadei ubriu bala rangba tam hakarta nakakur Shelahi Borok Kawai Hari Khasi Jaintia. Ubalakot karta Shaka Shispa Arsnem. Upait Richson Uladon Sangut Kikun ke bala rangba hakarta laingut kikentei bat arngut kishenrang kaba na kitei kisangut kishepara uwei ukun shenrang ulaklat no katba kikun ksiu kiladon hadu kumba life uwei ngun kun miao sau pinyo ngun bat kun knai laingut baro kilong prapenriu ngun. Katkum balai thu daki kun bayo pai Richson lakha house nam khat khandai spa arpo hakasnong Barato West Jaintia Hills District katbai katarik badubnai sngi Omla Satya Bantim. Laya thuru bau pai Richson udai basmat bha katre kakta kaletlum lewa bat khamtam udai basmat bha ban puli ka kotba lane ka Bible namar udairu utmen basan ubaningkong hakabalang Presbyterian Tasor Mopenar kabaula Shakri ka balang hadu kumba arpho sansnam nadu balajit yu kum utmen basan haka arpho lai tarik ubnai baar khat khandai spa nyopo sao. Tat hadu kane kerta ka bamenta upai Richson udangla banyu I thik ban puli ya ka kotba henrei ula kham te pat hakrukwam kran bat umla shu banyaj nadu bola sha tanra haka thuk lane haka bait house nam arajar khatnriu kaba hakate ka jingja accident laman sau jorbha ne ki benta jong ki kijat ki jong u kaba nadu kate ka jingja oklamla shu banyaj banyang. Kumta nakaliang ka sengkur Shela Ri Khasi Jaintia kum kadak ban kitbok kitruang ya upai Richson Shela hapo ka jinglam uma perkhat Shela kumu presiden barangba jong ka sengkur lembar uba Gaspar Shela presiden ka sengkur Shela Ribhoy District haringkat kidkhot jong ka sengkur hagalai terik ujemang hajar arpo kila penkop burom yupai Richson Shela dagi jing ais ngobha ki balong kum kilat jingiram bar harangkat kabala buru daga jingdwai kerpang kabalong kum ka jingkerku kerdo nakaliang jongka kur Shela hi borok away. Ipa nado bangan tenang ni dang erit ipa kidang dum ila dum kebad kat ban cai kabneng ila de bandung kebad dum kau di persere yang hidung hi nakana tu lor masih dang step dari dan kamen le tu kan ban chai kabneng la poi kinan ni dan sau bara email review marking tambah email ni layak nandu senem prapusau te ipai ri penhe padini ndangnya samlai ni layak laklat. Nalindungi kum ka sengkur Shela Khasi Jaintia angkat bat ka sengkur Shela na po Ribhoy iwan mentagas ni akan deka Chinong Tasor Mopenar ba nalindungi ngina ai burom ya ima Richson Shela burom iwene rangba juga ko jongi iba bat kajinglong yung hakapor bedang klaj iba tre kitom ro nak bentagum no bandung banlang yang di prakor jumi bat kajingwan nidungi gadong ba katkum bangila bat benya bat ngim yo ban ai ketarik ke babiang ndai ila tamnya ke cispa asnem tidak kadau nikum ke singkur ni wan daga jingmen bat luta kasni wan ban ai ke burom yai bat ni ai no yumlei ba ilayo ni kerta ke bapalap cispa asnem bat ni dang dua yai bat kunjo ke yeng kasem ba kinyo ke met ke bacai bakhya bat dang nak so ban im ma ke jingdon ki rangba ki temen apok ka kor jongi ke long bangi dap de jing ngan do kata mar bangi bulom ya ki bala san bala temen kum besingkul de kata ke bang kuwa ban baga tadau bangiwan matagas ni akan ni kayem oi kamde ke jingwan so bahajungi ni ke jingwan ni ga long ba ngiwan data ke jingkimen ba ila tamnya spa snem bat ke baaro kalong ba ke jingwan dongi ga long ba ngiwan ro ban wan ai ke jingruai ke jingkit bok ribiang ni bat mi kum kesingkur ngim om oi dam jing ai so ba
Ndai ni jing ai sampai long ibarit ndai ka bakong san tam kalong bangiwan hang ni bangin agi dung duai ya I kompu ka yeng ka sem dung ki bakin nyo ya ka met ka bachai ka bakia bat kilong di bat ki du ki blai bat kilong ki ya ki beteli nang baka burom nyo ka yeng dung ki kanang tu sakmat na ka we ka pot ka we ko Dia khanga kanyang Kristen. Kesuwangan dong Kristen hapura buat. Hapura buat yang tu. Uing kena kayang kesem. Kata dia itu balai melang punya. Ngata belum buat punya. Orang yang bicu, orang yang bicu. Kenapa kita nak tu bangai itu? Ngamdon kena. Bat undang elak. Kepada undang ngantik juga baik. Atas tempat sudah sepak. Nurut ngantik kau juga baik ngai elak peleng. Orang ibu na udah itu. Mat bakit kau juga kalau sekarang juga kaya. Orang udah itu ngantik jangan belum. Dai du yo disu jadi nya kata kerja belum kerja dai belum demu ki bingungan so padi yang gelap hai yang so ye so lupa ba ko ni so mu ki bingungan yang gelap ban so bre ku tha ra yang siapa kerja le khala wi nga ta kong hana berang mekom toto terbo kapak ngaca ke sembungan kusam kapak ngaca kita muram kita muram sembungan kusam yang kita tak nyukukan ni kusam tak roy itu jenggat kita ngada trong petang itu ke khadmu khadwai ngai ngu ni Kita berkhidmat dengan mengambil isu, ini berkhidmat dengan ibu begini disebut dengan kemanfaat. Kalau bermandu, tidak di negara-negara, hancam itu dijelong dengan segenap komputer. Saya disini itu jauh, but jelong kumpul itu di jelong kebelut seperti. Ai kebelut itu ayo bangsa itu barang. Di itu juga mengenai ini boleh orang ini dari bila ai hukum lah. Ini itu hukum lah benda pada betul. Dan belum sepuluh ini hukum betul. Dan ini sebaru hukum betul. Hukum betul. Hamsa betul berjaya dengan Jadi mesti serai itu kucing beku, jadi orang seperti itu kucing beku, udah dengan fly beku tu, begini, itu juga kita cakap manggul mampu kalau manggul, kan kita itu, itu itu. Hakasnong hula. Hakasnong bakal siapa kalau kita orang kita hakasnong bersatu, jadi kita menilai upaya itu. Jadi em itu rumah nama so, jadi wan sini pencari so. Jadi saya kata ini apa tu? Dia hidup dia Pakistan. Nah kata kau memang kita ayam pan. Apa jenis cari, misalnya kalau mungkin jenis cari militer. Jadi Pakistan kan mendapat ini dibunuh bodal Indian Pakistan. Angka gambar mawan sepat. Nah, dekat ni. Te haus nem ayu pat pipoi sene pidangkan mau tarai. Ni semua. Yang kerja dari Pak itu semua. Te hakapon. Apa sini dia yang dikelar ke sini dia bang seru sini sekian. Te hakapon wa pipoi sene pitrai pikta ayu pat por pidang sat ang klan. Ada kebal, ada peti. Kan itu mau sini beliau kain lah ni.
bukan Kristen dia menu akan bersenang. Bukan Kristen dia. Jadi yang saya di mana senang nongkrong. Seorang tu nongkrong tu nong bumi semua, seorang tu perlu di nuban senang kat dengan yang bawa kan senang apa yang peram ya peram. Ngade tang tu ni berje belum Yesus. Jadi kita jok bawa penjara. Ya, yang saya umur tu ban kerana